Fichid blionna ó 9/11 an sa Gaelic. A chun fichid blionna hachar na dúnsaithin ceannarc nui undiag an in America an unibhláidíag an túltain 2000 sa hain. Bha an 10 huair ag unarst máirst an túl na cheawig animal ag ceanna jess ilan Van Hatten an nuag Evrik. Ach, an lásin, cha an bualag le plenigin fasmach ag wuch ceannarc an bhuian Al-Qaeda. Ítelan, plenne. Bhuail a chiad fléine an túra tua, gyrrid is jay carstu gynnu sa vading. Bhuail an darna plain an túr a jess, gyrrid is jay na uaren. Únig gyrrid is jay sin, huid an da húr, en maravig cor is da vile geleid deunje. Ule geleer ans na keer jungsihen, was ich gavoor 3 miele deunje. Ule geleer gai keer ietselein, a gudj falav. Varok een da vleene, a vuil een da huur, an een nuag evrik, vuil ietsjelan een Pentagon an in Washington. Agus hanig een kerf plane, in 1993, getouw en maravig a hulletunje borst an in Pennsylvania, nur a jiech een lukschul stad, a chur, na Canarkich. A geil moren luk smali en behenen ans na jungsihen, nur a huid en da huur. Ga bij gierig en da huur ga je vidig. Ach, rein je kran tor huglichen mode mun koerstodde. Kudjoch geisen a hanik bja amach as een hameltje. Guling eed le buai en duslich, ags en trualje, a hanik is jay en da huur tuitjem. Huk na jungsien buai voor een tool geleer. Bij Shores W. Bush ceann suyin an stáitsin únaide ag an am. Bha ceannard Al-Qaeda Osama bin Laden a Saudi Arabia a fuireach an Afghanistan, far an roi a féin fascag bhó rialtas na dúcha sin, an Taliban. Charú an ceann suya Bush agus an tír ceann suya Dick Cheney fada an a bhí féin rialtas. Geen staatje unitje, agus co chadrachas je gugen in ile, brecht in de mesk, is jach in Afghanistan. Eerst een sabaj die Al-Qaeda, agus stad a chur in Taliban. Len een kogig sho, eerst een fiche blionne, gus een wa een Jew. Wa een Jew, voor een ro en da huur, ha karig kuine moedown, a korigig na jungsien, agus iedsen a chail en bea.